Muri iyi video ngiye kubereka ibiciro bya nyabyo dukurikije uko twabaze. Muri video y'ubushize iyi ngiyi naberekaga, nababwiye ibiciro by'ukuntu amazu agura n'ukuntu akodeshwa, ariko mbaha imibare itameze neza. Rero ndagira ngo nkoreshe iyi application bita Limitry, mbereke uburyo amazu agura hano muri Norvège mu biciro bya nyabyo, ndetse mbereke n'ukuntu akodeshwa. So tugiye kurebera hamwe imibare ya nyayo, mukurikije nimba warabonye video y'ubushize, hanyuma urebe. So twagiye kuvunja ikorone rimwe ku mafaranga 150 by'amanyarwanda. Mbo hano rero ndushyiramo miliyoni tuvuga zigura inzu, miliyoni zigura inzu ebyiri kugeza kuri 3, nako kuva kuri 3 kugeza kuri 4 kuri 6. Reka turebe mu manyarwanda bitewe n'igiciro ubu ngubu kiriho bari kuvunjaho, turebe amafaranga barimo mu manyarwanda. Mbo navuze yuko kugura inzu ari miliyoni guhera kuri 3. Turebe na 0.6 ari ay'inyuma ntago tuyabara. 0 1 2 3 4 5 6 ari ay'inyuma ya virgule cyangwa y'agakoni ntagabarwa. So bivuze ngo mu manyarwanda harimo miliyoni harimo miliyoni 451 n'ibihumbi 800. Imagine kugura inzu imwe. Je navuga ngo miliyoni 4 cyangwa 40 cyangwa zingahe. No ndi kwibeshya, tabyumva mukagira ngo nibyo, ahubwo nari nshatse gukorekitinga ibi ngibi. Noneho reka nze mbabarire no mu magande, tujye no mu madolari turebe. Ariko mu manyarwanda urabona nuko miliyoni 431 mu gihe waba uguze inzu ya miliyoni 3 z'amakorone. Reka turebe zibaye miliyoni 6, kuko izi byumba bitatu ziragura miliyoni 6, bizihita ziba miliyoni 903 n'ibihumbi 600. Imagine, urumva ukuntu inzu hano zihenze, kandi ziriya niziciriritse. Izi niziciriritse niko bazigurisha. Mbo tuje rero mu gukodesha inzu imwe, bayikodesha guhera ku bihumbi 15 y'ibyumba bibiri buri kwezi. Ibihumbi 15 niyo miliyoni 2 n'ibihumbi 259 buri kwezi. Ayo niyo make, kuko nanjye hari hafi yaho ntuye hafi y'aha ngaha, nishyura aya mafaranga ibihumbi 15 buri kwezi, miliyoni 2. Imagine ubaye wishyura amafaranga ngana uku nguku ku nzu, kuko iya nyuma na nyuma iri mu bihumbi 20 nk'iyo y'ibyumba bitatu, minimum ibihumbi 20 by'amakorone, arizo miliyoni 3 n'ibihumbi 12 by'amanyarwanda. So guys, muri kumva ukuntu ubuzima hano buhenze, kandi ibyo mbabwira ni ukuri. Reka rero mbabarire no mu magande turebe ngo nangahe. Reka maze mpindure, noneho turebe no mu madolari. Ariko amadolari yo biroroshye, no kuvuga ngo igihumbi kinaha kiba kirimo amadolari 100, ibihumbi 100, ibihumbi 10 by'inaha biba birimo igihumbi cy'amadolari. So urumva nimba ari miliyoni 2 igura, nako guhera kuri 3, urumva n'ibihumbi 300 by'amadolari. Mbega byo biroroshye kubibara. Reka rero turebe no mu magande turebe. Mbo twahageze mu magande, naho ngaha bari kuvunja ikorone rimwe mu shilingi 385.64, ariko ibiciro byo bigenda bihindagurika, ntago byahindukaho cyane. Ubu yamanutsemo, ejo yari yazamutsemo cyane. Mbo reka turebe kuri
miliyoni 3 twavugaga z'amakorone, turabanza twandike hano haruguru 3 z'amakorone. Amazeru agomba kuba ari 6, 2, 4, 5, harabura 6. Harimo amagande yo kandi biratangaje, harimo biliyoni 1. Biliyoni ubwo no kuvuga, cyangwa nimba ariyo bita miliyari, ariko nzi ko ariyo biliyoni. Sinzi rero nimba ariyo miliyari cyangwa ari biliyoni, ntago mbasha kubitandukanya. Ariko ni biliyoni 1 na miliyoni 156 n'ibihumbi 920. Imagine aya mafaranga wazapfa kuyabona kugura inzu. Niyo mpamvu nta muntu upfa kugura inzu ahangaha atari ideni. Wayakura hese nubwo waba ufite ibimeze gute. Abantu babasha kugura amazu cash ni abantu baba umva sinzi kabisa, ariko ku muntu wo hasi biragoye. Dushyizemo miliyoni 6 twabaraga, miliyoni 6 ibaze ni biliyoni 2 na miliyoni 313 n'ibihumbi 840. Imagine guys, imagine. Ibaze nawe aya mafaranga igihe azapfa kubonekera utari umuntu w'umuherwe. So tubaze kuyubukode ibihumbi 15, nanjye nkodesha inzu, birangana na miliyoni 5 n'ibihumbi 784 n'amashiringi 600. Miliyoni 5 n'ibihumbi 784 n'amashiringi 600. Imagine buri kwezi ibaze ukodesha inzu iri muri aya mafaranga. Oba mu Rwanda, oba i Kigali, oba mu Burundi, oba ndaje ndashyiramo n'amarundi mwirebere wangu. Ndaje ndashyiramo n'amarundi murebe aya mafaranga ukuntu biba bitangaje. So ngira ngo murabireba, ushizeho ibihumbi 20 by'amakorone wishyura buri kwezi miliyoni 7. Miliyoni 7 n'ibihumbi 712,800 wishyura buri kwezi, mu gihe ari inzu y'ibyumba 3. Ufite abana cyangwa 4 nawe urabyumva. So muri kureba ukuntu abantu binaha bakorera amazu gusa, bagakorera ibintu by'ubuzima gusa buhenze, bishyura amafagitire adashira. Ubu ni bwo buzima twiberaho, hanyuma nawe ukavuga ngo yerere ohereza amafaranga. So reka mbereke no mu Barundi ture. Iya Marundi hariya nta numero y'u Burundi nari mfitemo. Nomero y'u Burundi nari mfitemo ngo nyimbikore ndebe. Reka tuze hano muri Google twandike exchange rate Burundi noshk korona tu Burundi currency. Reka dukirika turebe. So hano hasi ngira ngo murareba aya ni amakorone. Aha ikorone rimwe ririmo amarundi, amafaranga y'amarundi 315. So dushizemo za miliyoni twabaraga miliyoni 3, 2, 4, 5, 6, miliyoni 3, harimo miliyari 9 na miliyoni 150. Nange nayigiye kuvuga ikirundi. Miliyoni 9 biliyoni 9 na miliyoni 853 n'ibihumbi 938. Sinzi ariko muri kubireba guys, muri kubireba amafaranga arimo. Sore ubwo reka turangiriza.